mani dukunda byahebuje shimigwa ibitangaza udukorera mana tubifurije ibihe byiza mwese abadukurikiye iyi ni Imana Idukunda Media tubagezaho ibintu bitandukanye tugiye kujya tubagezaho n'ibiganiro tuganiriza abantu benshi batandukanye mwagiye mumenya mu ndirimbo zaririmbiwe Imana cyane cyane muri Kiliziya Gatolika. Murasuzwa nanjye Boni Buranga mbifuriza ibihe byiza aho muri hirya no hino mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku migabane itandukanye hirya no hino ku isi. Kuri uyu munsi rero twasuye umukobwa n'umwari akaba akomoka mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cy'u Burundi, mumuzi cyane mu ndirimbo Mani Dukunda Byahebuje. Niwe navuga ko ari umwe mu bantu cyangwa se ari ku isonga mu bantu batumye iyo ndirimbo iryoha. Uyu munsi rero twaje kumuganiriza, ntabwo twamuguye gitumo nk'uko abandi bajya babivuga, twamuteguje ariko nk'uko mubibona turi ahantu habereye umuziki, ahantu habereye kuririmba, gucuranga nk'uko mubibona ahangaha inyuma yacu, ndetse n'ibindi bikoresho bya muzika biri ahangaha. Numwe mu bakobwa bafite ibikorwa bitandukanye bakora bijyanye n'umuziki, bijyanye no kuririmba, kwigisha kuririmba n'ibindi bintu byinshi muza kumenya. Reka rero tumuhe ikaze mu kanya gatoya tubabwira ngo welcome mu kiganiro. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mbere na mbere banza wibwire abadukurikiye, babwire amazina yawe, babwire amakuru yibanze bamenya kuri wowe. Nitwa Irakoze Nicole, ndi umuririmbyi, ndi umurundikazi, nize iby'umuziki nk'uko waje kwivuga, ndabyigisha nkabikora, nkaba narinze n'andi mashuri uretse ay'umuziki. Aha, mbere na mbere reka mbanze mvuge ko ikirundi ni ururimi ruryoshye kurwumva. Hari ukuntu bajya bavuga ngo hari indimi ziri romantike, nk'igifaransa bavuga ko ngo ari ururimi rw'urukundo, ariko buriya nanjye ngereranyije ikirundi gishobora kuba kiri romantike cyane ugereranyije n'ikinyarwanda. ngira nukora mu gikunda cyane ariko nibisanzwe. Umaze kutwibwira rero Nicole, ufite imyaka ingahe, uri ingaragu? Ego, jewe ndi umukobwa nk'uko ubibona nta bage mfise, wete ega urumbarira imyaka n'intuze. Wize amashuri angana iki, ni ibiki bindi twamenya kuri wowe? Okay. Nize secondaire nk'abandi bose, ndiga université économie igisata c'ubutunzi niko no bivuga. Hama mpejeje niga umuziki imyaka 3 mu Buganda. Ibikorwa bye murabibona nk'uko twabivuze, yaririmbye muri iriya ndirimbo Mani Dukunda Byahebuje. Iyi ndirimbo yaririmbyemo neza cyane kabisa, félicitations. Merci. None reka nkubaze, tujye kuri iyo ndirimbo Mani Dukunda Byahebuje, wayiririmbyemo neza byahebuje. Iriya ndirimbo wayije mute? Uri umurundi kazi, irimo abanyarwanda benshi, we wageze mu nane ntabyo nzi uko nageze mu kabisa. Emi yaranterefonye ambwira ko ngenda kuririmba couple. Ego, hama iyo couple ndayiririmba unashaka, ariko nshitse ariko naratangaye, ndambwira ari gute mushaka kuririmba indirimbo nk'iyi mukayirimba nyene nko nyene kujya nyene nifo ko muhindura nyene twaje muri studio yawe. Okay, warahageze uzana ama ide.
nubwo harifo kuyihindura ikabindi ndirimbo mugabo tutayihinduye yose nyene genre louange ko kajya karimbo karanasenga cyane naguciye mu ijambo hari ukuntu indirimbo za katolike bamenyereye ko abantu baziririmbira hamwe nka korali ariko iriya abantu barantona bashyiramo ibirungo ego cyane kabisa urumva bon je nari contre navuga nti kambe urinze ushika muri studio nka kujya nubundi baba bakuyemo piano yonyene ko tuzi ko mu isengero yivuzana na piano gusa we wayishizemo ingoma wayishizemo gitari kuko ino muri biririmbo udashobora kugira kandi kantu gashasha ntabwo bavuze batuye mu rundi kazi azanye amategeko hano nazanye ibisazi byibahari navuga nti mureke ndabigire hanyuma nibasanga ari ibisazi bya cane mu byihorera aha Emi yakumenya ate sindabizi Emi sindabizi turaza kumubaza niba yarakubonye kuri Facebook niba yarakubonye risiribuka haya nibuka gusa ko yanterefunye kandi nibaza ko ari ryo rya mbere nenda namubonye nenda namuzi arambwira nze kuririmba gahunda nari ifise yari kuririmba kuprenga kujya yagiriye abandi ubwo iyo byahindukiriye naho nzi gira yarakakuyemo turaza kumubaza ariko urahageze rero bwari ubwa kangahe uririmbiye muri studio yo mu Rwanda ariko wenda uraza no kutubwira niba hari izindi ndirimbo wari wararirimbye mbere yaho byari nk'ijya kabiri ndibaza muri studio muri Rusange yo ngaha mu Rwanda wari usanzwe ariko ubimenyereye ibintu bya studio aha gukorana n'abaririmbyi b'abanyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange byari bimeze muri Jamani dukunda byari biryoshe nyine bose nyine ntibibona ko hari umunezero mwari mwanezerewe cyane mwe naramenye abo ntarinzi bajya bose nta muntu n'umwe narinzi abo narinzi kabisa bari baharuye ego muri rya ndirimbo hari nk'abantu babiri cyangwa batatu narinzi ndamenya na le compositeur w'indirimbo nta bandi nari na Emi indirimbo imaze gusohoka amatelefone yaraguhamagaye cyangwa abantu bakwandikira kuri za WhatsApp cyangwa za email abandi bakoresha uburyo bwose kugira ngo bakubwire uko wabyitwayemo bakubwiye ngo baranezerewe nyine baravuga ko ari indirimbo nziza hari abambwira ko bayumviriza buri gihe hari abandi je nibaza ko peut-être batari babimenyereye ntabyo nzi nabona umengo ni ibintu bisanzwe sinabona ko ari ibintu kabisa byotungura nk'abantu nyene bakabona ko ari ibintu byiza cyane ariko byose n'umukama ndabizi ko ikibazo gikurikira ucumbaza ngo we wavyiyumvisemo gute oya reka iyo tugisubike ndabizi ko arico bagira umbazi ibintu byose tubikora pour la gloire de Dieu niba byarashoboye tukagira ayo mahirwe indirimbo ikagira kure indirimbo abantu bakayikunda no kuvuga ko banasenze kuko baravuga yuko abaririmbyi dusenga kabiri iyo uririmba ukongera ukanamedita ibyo uri kuragira turiko dusenga kabiri tugize rero amahirwe tukaba turiko dusengesha n'abandi bantu kabiri n'ukuri Imana inahazwe okay noneho reka ngusabe uririmbeho gato akantu waririmbyemo muri ya ndirimbo uko buriya reka nkubwize ukuri hari ukuntu ahantu bavuga bati biriya bintu nibyo muri studio bashyiramo ngo bya bintu ngo ni ama-autotune ngo ni ama-effet ngo ni ibintu nk'ibyo ngibyo turashaka kumva ijwi ryawe ry'umwimerere twumve koko ubuhanga impano Imana yaguhaye impano Imana yakunyujijemo igiye guhesha benshi umugisha ku isi niba akabanza gusa Mani dukunda byahebuje shimigwa ibitangaza udukorera Mana ariko nawe kubusetse wari uri kwenjoyinga mbere yuko nguha komantere yanjye reka mbanze nkubwire ko byari sawa cyane byagenze neza none umuziki wo muri Kiliziya Gatolika nkuriya waririmbyemo hariya
ubona ari umuziki ushobora guhangana n'iyindi miziki dufite hano hanze ku isoko ukaba wabeshaho umuntu cyangwa se umuntu akaba yawukora mu buryo bwa business ko dukeneye amafaranga gukorera Imana ni byiza ariko gukora Imana ushonje ni ikibazo kwita ikibazo kiragoye cyane hagati aho agenda bibona muri angle y'uguhezagirwa n'umukama kuko ugiye kuraba ibintu by'umuziki bisaba uburyo bwinshi cyane kandi ugiye kuraba hagati aho ugasanga wowe uratanze ariko ntibyinjiza cyane kuri jewe ahubwo uko ndabibona ko umuziki sinowushira cyane muri business ahubwo c'est plus guhezagira abantu Imana ikaguhezagira ikakuronsa ubwo buryo bwo gushobora kubandanya uwo murimo niko nobibona ni nk'ubutumwa genre kuko turabizi neza yuko umuntu kugira aje muri studio bisaba amafaranga bisaba déplacement bisaba kwinvestisa nawe sacrifices ziwawe umwanya wawe niho kashe usanga baba babangikanya n'ubundi buzi ku ruhande kugira ngo niba ari iyo vocation we canke ivyo akunda canke ivyo ashaka gukora ashobore kuronka uburyo bwo gushobora kwisponsoriza no kuvuga ngo biragoye gukora umuziki w'indirimbo zaririmbiye Imana ngo nabikoremo business hagati aho rero nivyo nariko ndabandanya ashaka kuvuga no kuvuga jewe uko ndabibona sinovuga ngo tubikore comme business kuko twatuvuye muri ya angle yo gusengesha abantu kuko hagati aho si secular music tiko turagira ego no kuvuga iki no kuvuga ngo ego nako ndavuga rero kuvyerekeye gute umuntu yobeshwaho n'uwo muziki kuri jewe mbona nka kujya mani dukunda yabaye hese abantu bagahezagira ndisire yuko Emi hari abantu benshi bavuze ati turashaka indirimbo nyinshi zimeze gutyo Emi ashobora guhera aho nyine avuga ati turabishaka ni murabishaka nibyo ariko bisaba uburyo ni muduterere ni mudufashe kugira natwe tubandanye dukora ubutumwa sinzi kuvyumva ni muri iyo angle hanyuma hagati aho ubwo buryo turonse kuko ubu hasigaye hari uburyo bwinshi bwo kungukiramwo ubwo buryo uronse soit tukigurira studio sivyo canke ukigurira le matériel ku buryo ejo canke hirya y'ejo bitazosaba kuja muri studio ahubwo abantu bako baragufasha ni naho ofite iyo umuntu agufashije akabona yiri kuragana yumva nakuraje kugufasha kuko niba agufashije ngo unumunsi uje muri studio akabona talent yawe akabona n'amafaranga ukuyemo icyo yakojeje kutagiye kuyajya cyangwa wambara imyenda myiza abantu babone ko babaye umustar ariko akabona yuko uri kurinvestisa mu kindi kintu kizogufasha muri future amahera umuntu ashobora kuyaronka ni ikintu umuntu arondera akaronka mugani wo kiguranya n'ubutumwa bw'Imana nivyo rero natanze example nkamani dukunda abantu bakavuga ati uyu muntu vraiment afise abantu yakoranije abantu bari talented reka tumufashe ashobore kugira studio cette fois-ci ntazodusaba uburyo kuba ko tuzwa twamuhaye ivyo gukora swat bashobora kukugurira studio swat bakavuga ati tukuriya un concert amahera uzokuramwo umenye ikintu uzoyakoresha epi hagati aho urumva nawe uzoba watanga ufise novuga nti favor yo gukora tout ce que tu veux ibyo ushaka byose niba ari izo ndirimbo wifuza kugezaho ku bantu zikanagutungisha rero cette fois-ci kuko amahera uzoba ukuyemo ushobora no kuronka n'umusaruro ubwo mbishyize mu magambo make no kuvuga ko ku bantu bari imidirimbo zarimbiye Imana abakatolike n'abandi muri rusange babanze bakore bashyira ibihangano hanze bihesha abantu umugisha ubundi bategereza ikimana izakora of course ariko bidasigura yuko nawe ubufise mu ruhara ariko hagataho nawe ubufise mu ruhara hari ikintu twe tuzi nabonye kandi sindavuga ngo ku bantu njewe nabonye kuri jewe hari ukuntu umuntu yicara akavuga ati Imana nivyo yaraguhaye taro akavuga ati ndaririmba afise indirimbo ziraho nabuze amahera yo kuzisohora none Imana uzundanira ryari mu manager canke mu producer adekuvra ibintu by'wandi ukahera ngaho muri kwa yawe ntugire na pani imwe yo guhaguruka ukicariraho ngo urarindiriye gitangaro kizokoroka hari habo byabayeho mugabo hagati aho ifoko nawe uhaguruka ukavuga ati niba nashobora kuja muri studio y'amafaranga menshi reka basi ntangura indirimbo na gitari
je ntaco bintwaye niba nshobora puruvike basi ngira pana nticara nticara ngo urumva ngo nicare ngo urumva ngo ndindire yuko ijuru ryuguruka ngo hanyuma ngo mbone guhaguruka oya donc gira iyo ntuze approach abantu hari abazokurujeta bazokubwira ati aya nitwakorana no mu bigina nkawe niki ntibazi icyo ushoboye niki kandi bibaho hari abantu batsitaza abandi gucyo wonye avuga ati ujya nta nica ashoboye ariko ejo canke igihe ukora effort wakoze niho umuntu akubona nyine akavuga ati wa mwana ega bwabo ndarisaye bwabo ndi bintu ariko arakora aravyumvamo n'ivyiwe kwera iki yaranse kwicara nyene gucyo wonye ngo arategereje igihe ciwe kizoza hari abakubwira ngo igihe canje ntikiragera tu vois ibintu nk'ibyo ariko kuri jewe mvuga nti tangura muri utwo duke twiwawe ntuterwe n'isoni nuko utanguriye mu byo hasi paraporo yaho ushaka gushika mugabo at least ndakunda kuvuga nti umuntu abone iyo navuye abone niyo ndiko ndaje nawe biraryoha kumwe ugenda ubona akantu kamwe kazamuka. Hano twabonye ibikoresho bitandukanye amapiano amatara twabonye ibintu byinshi ibi bintu wabikuye mu muziki hari abamfashije abaterereye ariko babikuye ku mpano yawe ego jewe natanguye YouTube muri confinement iyo YouTube nayitanguye confinement ubwo ni lockdown kubera ko mukoresha igifaransa cyane hari abantu baba batakaye okay nukuvuga ngo wabitangiye mu bihe bya coronavirus abantu bari mu rugo bihebye bamwe bataza hano bazakura hama ndabitangura ari ugufina bo urumva naricaye bwa mbere ntangura kwifata na papa turirimba papa nawe araririmba haba hagati aho mbona umunsi wa mbere sinzofa ndavyibagiye hari kuri park twifata ka video ndungikira umukuzi naranezerwa akarungikira niba ari umugenzi dusangaga ku isi yose twari twivyukiye et puis bona impact bitana bose bakakumva bari muri confinement isi yose kabisa yari yugaranye bose ukabona ko babaye interesse babikunze bagize iki batangwa kutubwira nimutugire n'utundi dutangura gutyo tubigira for fun et puis après ndavuga none n'ubundi ko nizi kuba murabona ibintu byo muziki utabandanye nje ukura biri uravyibagirwa ndavuga none je ko nizi nari ngume nicaye ndamvye c'est impossible kaza ndavuga nti je il faut ko ntangura kugira ego hagati aho hariho umugenzi yari yarampropoje ivyo bintu byo kugira online mugabo ndabica amazi kwico gihe navuga ntegerezwa gukora kugira ndo mbeho mu Rwanda byari bigoye agareka nta mwanya noronka kwicara ngo ndiko ndakora ibintu byo kuri YouTube et puis après nsubira kumurondera nti burya ya ide yawe reka tuyirabe neza ati uri ready ati ndamubwira ati ndi ready dutangura rero dushiraho utwo tu video turirimba akapera kabisa dukoresha telefone zacu telefone isanzwe techno kabisa et puis après ntangura gutanga inyigisho zo kwiga kuririmba ndabitangura ntangura ari mu Congereza munyuma ndabihindura mbisha mu Kirundi mbona abantu batanguye kunsuiva avec telefone tuvuye muri lockdown ngira ndabwira umugenzi w'umukameraman ndamubwira ibyo ndiko ndakora hagati nta kibazo nzogufasha mpera ngaho rero hamame ndagize amahirwe ndaronka interview kuri Simbi ni abantu bamenye cyane et puis benshi barambaza tugufasha iki piano yo nayo nsanzwe nyifise mu rugo nayivuye vanye mu Buganda hama gitara nayo ndayifise nayo nyene bitabona yenda bifise icyo narimbuze yari computer amatara kugira nshobore kubiproduce neza wana ko hari decore kugura ikiyo kuko ikiyo kirakenewe cyane muri singing uri kurigisha umunyeshuri uramubwira ko wowe umubona ariko we ntaba yibona rero iyo umubwiye yiraba ibyo uri kuramwigisha biramufasha cyane gutahura ibyo uri kuramubwira hari igihe avuga ati umuntu ariko ari exaggerate nuko ntariko ndiraba ariko nyene hagati aho abakeneye kwiraba kugira nejo canke hirya yeje ari mu rugo abishoboye kubisubiramo hari ikintu camyizi consultancy iyi ni logo yiwanje ego bon dumwe hano navuga ni naho nzoza ndatangira ibiganiro byanje nanje ndatanga ibiganiro ukadekuvura abantu bari talented abantu bakaronka opportunity kwerekana ubuhanga bwabo ibyo bashoboye ego hama
iyindi kote niyo kuririmbira ko navuga nti nta mafaranga afise yo gukora YouTube yo gukora clip biba bihenze cyane au lieu de ça reka nshaka umu artiste ncapira igitaburo kininiya tugire stage yacu iraho parce que ntashobora kuafodinga amafaranga yo kugira hagati aho wa mu cameraman akaba ari wadukorera ego bitambara nyene ku ruhande pour faire décor kwigishiriza abana kuko uyu mwana umujanye muri mood y'umuziki foko yinjira n'ahantu akabona environnement y'ibintu amanota clé de sol clé de fa donc urumva nanje urumva haragiye mu ruhara ava yuko ibi bintu byose ndabitangura bagiye babona mu rugo ntangura gufata ibyo by'ibideko nabikoze dans des cartons ntangura gucapa karto kandi ntari umuntu uze ntari umu artiste kabisa muganda avuga ni foko ndekura kakarumbi wanje kabisa ntangura kubikata bwa mbere ntanifise gahunda yo kuvyigishiriza ko muganda avuga none ko n'ubundi tubandanye turi muri guma mu rugo reka ndabidekoresha mbona deco kukubwira buri gihe ikintu kiza nawe wakoze pa ya mbere narabikoze je savais pas que nshobora kubishikaho computer nayo nyene n'umuntu yaterereye gutyo nyene hari abantu bantelefona bakambaza dufashe iki ushaka nkangahe comme ça mugabo a partir y'ikintu umuntu aba yakoze iyo naguma mu rugo gushika isaha nanje ntacuna iyo ntafatiye telefone ya papa Techno ntawe ari kumenya ko shobora kwigisha et puis YouTube itangura gutyo YouTube channel yawe yitwa gute? Irakoze Nicole. Aha, ese abantu bose mu majwi yabo buri muntu wese n'ijwi rye ushobora kumwigisha kuririmba akabimenya cyangwa hari abantu badashobora kubimenya nubwo bakora urugero nk'iki kijwi cyane wowe bishobora neza cyane gusa nuko umuntu abaza afise image y'uwundi yumvise akunda ko aririmba ariko ugasanga n'umuntu atakunze ijwi ryiwe sino hari umuntu usanga surtout nko ku bagabo umuntu aba afise bass nini ya cyane agasanga niyo jwi ryiwe uriyo kudevelopa iryo jwi ryiwe akifuza kuba muri tenor iyo tenor yayiririmba akajwira tu vois ariko iyo ashoboye kudevelopa ico kibase ciwe agashobora kuririmba neza cyane gusumba yari kuririmba tenor donc bivana n'umuntu avuga ngo ndashaka iki sino umuntu wese arashoboye bivana na gute uri pasi wow nanjye nzabishobora nishyiramo ingufu none hari abantu benshi bifuza vocal coaches cyangwa se abantu babatoza mu bintu by'amajwi hano mu gihugu batanazi kwenda bihari kugira ngo utoze umuntu kuririmba abimenye neza gutangira kugeza asoje wamuca amafaranga angana iki y'amanyarwanda biragoye gushoka uvuga amafaranga kuko utabuzi capacity y'umuntu ibintu byo kuririmba twebwe umubiri wacu niyo instrument yacu sibyo hama ntituri piano iri hajya baza bakakubwira ati do ni gutya ushaka guhindura ni gutya ni ikintu uba ubona ukora ariko umubiri ni ikintu training ugatuninga nk'ujya utuninga gitari ava yuko uyivuza so bivana rero no kungena umuntu how quick is and how ushobora quick is umuntu ari quick learner nyene usanga ari kwiga vuba umuntu ubwira akantu donc hari abantu bari talented ukabwira akantu umva séance mwari gushobora gufata nk'amezi 3 akayiga mu kwezi kumwe kuko je par exemple uwanyigishije ntiyigeze agira inkorane yo kutumva pitch kuko already nari ndabizi hanyuma uwo muntu yanyigishije ntiyigeze agira ingorane yuko jewe ntafise rythme muri jewe mugo ukazibona haje nk'umuntu afise problem ya oreille musicale afise problem ya pitch uzoshobora gufata hafi ukwezi cyangwa amezi 2 juste umwigisha cyonyine kugira agere aronke base yo gutangurira hagazibona haje undi ari talented umubwira iki iyo ngorane ntayafise donc abo bantu ntushobora kubakocinga kumwe yego donc hagataho biravana ari umwaka je navyize imyaka 3 kandi ibyo twakona nsanzwe ufite n'agapana gatoya navyize imyaka 3 hari abavyiga
sinovuga ngo umwaka umwe kukumva apart ko biga ibyo byo kuririmba hari utundi tuntu bakwigisha technique byo mu muziki niki iyo biva niyo bija kugira ubwo nawe haza hagera igihe nawe ushobora kwigisha donc ntibigisha specifiquement ijwi gusa barakwigisha n'ibindi n'ibyo by'amanota gusoma niki ariko nk'umuntu aba ashaka nko kwiga niki antuka nka simwa wavuga ati uyu muntu kamema aje afise ikintu naho yoba hereye hasi wavuga ati kamema arafise base bantu mufite impano cyane cyane abakobwa n'abamama rwose ntimwitinye mutinyuke kabisa muze wenda abigishe kuririmba cyangwa se mujye n'ahandi murabona ko umuntu ashobora kwibeshaho akaba yabona icyo kurya adasabirije cyangwa ngo yandavure agiye mu mico mibi. Hama muri iyo myaka 3 nize amashuri 2 atandukanye niga la généralité niko novuga byose hamwe ibindi nka kujya kwa humanité guitare piano violon solfège composition mugabo urumva utindira deep kugira ugire idée kuri chaque instrument iyo bija kugira umuntu w'umuririmbyi nyene ushobore kwiretrouva nka kujya nyene no muri yandi mashuri wiga history kiga géographie kiga mathématiques alors que utari mu mathématicien on twese tuba duheza dufise juste ka idée sur hama irindi shuri niyo ryabongereza rya APRSM ariho nize gushika kuri grade 8 ho ni specialise kuri ntuze ya major yanje yari voice gusa ego. Okay, byiza cyane turi kumwe n'umuhanga mu majwi n'umuhanga mu kuririmba no gucuranga ibikoresho bitandukanye za violon za gitari za piano ashobora no kubazi no gucuranga n'umuduri hano nabonye n'ibikoresho bya kinyarwanda niwe tugiye kuganira rero hari byinshi twamenya kuri we ariko reka tubanze twibaze ni gute uri mu Rwanda ukunda u Rwanda uhafite famille kuki utari mu Burundi aka kanya tuvuga mu Rwanda naje gukora ego nahejeje amashuri ndonka akazi hano ndakoraho akanya gatoyi ariko rero hagati aho ngenda ndonka n'ubundi buzi ku ruhande buke cyane igumira hano. Sinzi niba niwanyu mu Burundi bihaba hari ukuntu bavuga bati umwana w'umukobwa wagiye mu muziki aba afite risque cyangwa se haba hari impungenge ko ashobora kuzasozereza mu nzira mbi. Umuziki ni uw'ibirara, umuziki ntabwo twawugereranya n'akazi ko muri biro muri office urumva gukora muri leta cyangwa se kwikorera. Wowe ni iki cyaguteye iyo nyota yo kwiga umuziki no kuwukurikirana? Sinzi niba iwanyu ibyo bintu bihaba cyangwa se niba tubyihariye nk'abanyarwanda. Oya nico kimwe dusanzwe dusa nkaho twoba dufise imico nk'imwe nivyo umuziki ku bakobwa cyangwa ku badamu akenshi nturabwa neza. Ico gihe mejeje université nawe urumva yuko umuvyeyi abarindiriye kuja gukora canke uhitamo ugakora master ariko sivyo nakoze. Hama hagati aho ntiba byoroshe kubera ko ni ikintu novuga guti ni ikintu gisaba determination niko novuga idasanzwe kubera ko buri gihe umuntu arakobaza mbega urize umuziki uzova mwiki nigiki uzokora n'uwo muziki wawe ko tumenyereye yuko umuziki ari muri studio ari concert et en plus de ça uri umuntu w'umukobwa cyangwa umudamu kaje imbere y'abantu muri culture zacu turaba abantu bo mu gikoni guteka ngo gugiye ahabona gati ya mukobwa ntashobotse arerura arubahuka tuvuga guhagarara imbere y'abantu. Donc urumva ibyo byose umuntu akamenya ko bibaho. Ikindi naco nuko tubizi neza yuko uretse n'ibyo hari amatentation bibaho ubugenda ahantu abantu bakubona uri expose uri uririmba neza usa neza tacubaye nkuko usa neza nyine sibyo nshatse kuvuga kuko urumva umuntu wese agiye kuri stage naho yoba ameze gutureza aka makeup karaduhindura iyo rero uririmbana neza hoho tout le monde te veut kabisa bavuga ati ya I want that girl canke I want this woman urumva ariko hagati aho
hari ugusuzugurwa kuko wabona ko uwo mwuga ari usuzuguritse umuntu baba bazi yuko umuntu agiye gukora ibyo bintu swat aba ari kirara ari umuntu nyene adashobotse swat ari umuntu mu ishuri byananiye swat ari umuntu nyene ubuzima bwaguye atayindi refuge afise atari kuja kuririmba ariko ngiye mu Buganda nasanze ari ibintu bitandukanye c'est vrai umuntu aragenda maze gushikayo kuko je narakunda umuziki nibyo ibyo sinabibura no mu muryango baravuga ati none qu'est-ce que tu vas devenir uwo muziki uzokumarira iki ariko hagati aho nanje ubwandi nararaba nkavuga nti kabisa je ubundi nzovamwe iki navyo ndiko ndabona hano turi muri Afrika tumenyere ko abantu batera imbere bageze hanze et puis ntibyinjira urabizi ko twe dufise akayeri ya kamwe tuzi ko kuganya mu muzika ariko umustar abantu bakakumenya ari benshi ikindi naco ari kuba ubu produce indirimbo cyangwa ukagira ama concert ivyo bintu ni ibintu byose bisaba amahera none wo bishika ko gute nta yindi revenue ni mufise atarukuririmba ni iki cyaguteye ingufu kigatuma usimbuka ibyo bibazo byose wibazaga ukavuga uti ndiyangaje cyangwa se mbigiyemo jewe ndumukiriso imbere ya byose ndumukiriso hama ibyo byose sukuba ko ntari ndabizi yuko umwana w'umukobwa akoze ibyo bintu ashobora kuba tante kuriya na kuriya hama ikindi naco narasenze ndavuga nti hari ibintu bibiri nifuza gushikaho kimwe ninagira amahirwe icyambere ndifuza kuzo kwiga umuziki ariko ko nzi kuhenze uzimvye numva shaka ngize amahirwe nkaronka undihira nta kindi nokora noja gukora umuziki ariko ni ntaronka ayo mahirwe ndifuza kubandanya master yanje yo muri economy ndabisenga ndasaba Imana ntavyo nabona kuko urumva ubwo Buganda nawe raba kuva i Burundi ja mu Buganda hafi umunsi wose uri mu nzira twafata imiduga ngira amahirwe rero ndonka donc ni nka signe ndonka umuntu avuga ati genda ushaka umuziki nzokurihira kuri jewe sinashatse kuraba ngo urumva nzovamwe iki canke ngiye guta umwanya canke iki navuze nimba ashoboye kuronka umuntu andihira siyo amakuru bino bintu biri mu Mana nagiye ntaraba inyuma ukwizera kurarema ijambo ry'Imana riravuga ngo nimugira ngo kwizera nk'uko kabuto ka sinapi ngo muzabasha kwimura imisozi iryo ni ijambo ry'Imana hanyuma ukurikije ibyo bintu bagutegaga iminsi cyangwa se ibyo bavugaga umaze kubigeramo ibyo bintu ntabwo waba warahuye nabyo nta makesi cyangwa se ingero waba warahuye nabyo ukavuga uti dore bya bintu bavuze kabisa nibyo izo mpungenge z'ababyeyi bafitiye ku bana b'abakobwa nivyo duhe example y'ibyakubayeho nuko wabyitwayemo okay jewe igihe nashika mu Buganda nibyo uwo muntu yarandihira amashuri nashikiye muri interno nashaka iyo interna nyivamo kuko yari interna novuga nti yari yabakizwa ariko ifise departement ya musique hama mugabo iyo departement ya musique bo papazi yabo yari gusohora abawoshipa mu rusengero twerere na groupe y'abana twari kumwe twe twaje gushaka umuziki real music so ivyo byo mwisengero rero biratugora kubera ko twebwe hagati aho twifuza kumenya umuziki w'ukuri ubwo rero nabo baratubwira ati mwarihenze hano hantu twebwe kuko wumva twaba dufise n'ivyo umwanya w'umuziki kwiga bijya masolfège n'ibiki ariko hakabaho bintu vya worship design ibyo mu bya kungene igisengero cy'Yerusalemu kungene directing abantu from get up to hahera donc byose barabitwigisha byari byiza cyane nashaka very interested but twari twumva vraiment dukeneye ahubwo plus deep mu muziki gusomba muri ivyo ubwo rero umwaka umwe ndawurangiza onye ryari ishuri naryo nyene ry'abakoreya tugenda muri ndi shuri ry'abakoreya nyene muga cette fois bobo yari African Institute hoba bigisha umuziki pure music c'est vrai nabo nyene barintroduisa ibintu byo gusenga mugabo ntibyari cyane nk'iryo shuri twe twavuyemo hama nukuvuga ko navuye muri interna nja kuba mu externe hama hagati urumva donc ucuja muri bwa buzima bwo gupanga inzu bwo kugira iki tu vois et puis utegeza kurondera indi source umuntu yakwemereye kuri ishuri mugabo ibindi accessoires zindi zo ku ruhande et puis je me suis dit none reka dushake
aha ndabaza abagenzi nimwe mubayeho gute ngaha mu Buganda iki ubuzima bwanyu bumeze gute bw'umuziki je nshaka amafaranga mugabo simbona comment faire et puis barambwiye ati donc twege tubayeho ko turasohoka le soir turagenda mu ijoro tukagenda amagi tukaririmba ariko dukora ijoro nyine ijoro nandi nanka ijoro ndavuga ni oya ibi ntabyo noshobora ndambwa nta yindi mwaya yindi umuntu ashobora kukumva niga ku murango ibyo babikora ruso kandi urabyumva ati ngaha abamizisiye bose bakora amakaraoke kandi amakaraoke mu Buganda arakomeye cyane hagati we n'ijwi ry'iwawe kabisa woronka ibifaranga byinshi cyane ndaga wapi kabisa je sishobora kugenda ijoro sishobora kuyavantira mu gihugu kitari kwanje yego hari murumva ko narabaye nanje tante et puis hagataho uragenda muri iryo joro kwiexpose ahantu nkaho uri umwana w'umukobwa utavuga uti mfise security canke iriya mfise uwo turi kumwe haba hari abagabo basomye ku gatama wamenya ntabyo nagiyemo ngo mbibone urumva ariko sûrement bien sûr kuko ugiye mu kabare canke ugiye muri hotel c'est normal hanyuma hagataho ndavuga ni kabisa je bwozina nabwo noshobora kuko ati rero warihenze batagura kunshintega ati warihenze umwuga bale gushaka uzaribira abantu samba ya gatodo bagiye ku kazi canke midi bagiye gufungura ruva rero ndabona ko kameme ndavuga ni bya bindi rero bavuga c'est la réalité niwe muko umuntu ategeza kuja kuri donc c'est pas dire ko ntashobora kugenda mu ijoro mugabo nk'ama event ndagenda nkaririmba mugari ibintu by'amagig cyane ahantu mu bubare nkaho ntuburi sécurisé kandi nawe ntuburi mu marayika uvuga uti ndinzwe gutya na gutya ntushobora kumenya les tentations zishobora kuva ubwo ndabikasa et puis après ngira amahigwe ndonka ahantu nja kwigisha nigisha le weekend Rafiki hari ahantu wakiso hari kure cyane niho naja kwigisha yego mbona gusubiva canke kuba muri ubwo buzima gutyo bien sûr ishaka kuba mu buzima bugororotse il y a beaucoup de sacrifices Imana ishimwe ko havuye amahoro cyane yego Okay, turacyari kumwe na Nicole rero turi kuganira yarari kutubwira kubijyanye n'uburyo abana b'abakobwa bafatwa abana b'abakobwa bashaka kwinjira muri muzika haba mu ndirimbo zaririmba Imana cyangwa se mu zindi ndirimbo zisanzwe umuziki muri rusange ufite isura mbi abantu bawuha cyane cyane muri ibi bihugu byacu ariko urumva yarahatanye aragerageza arakora none ubu afite uko yibeshejeho mu by'ukuri ntabwo asa nabi ngira ngo mwabibonye ntabwo asa nabi ntasabiriza ikindi kandi ibikorwa bye murabibona nkuko twabivuze yaririmbye muri iriya ndirimbo mani dukunda byahebuje bantu mufite impano cyane cyane abakobwa n'abamama rwose ntimwitinye mutinyuke kabisa muze wenda abigishe kuririmba cyangwa se mujye n'ahandi murabona ko umuntu ashobora kwibeshaho akaba yabona icyo kurya adasabirije cyangwa ngo yandavure agiye mu mico mibi yes hagati aho hari iyindi ndirimbo waririmbyemo itari mani dukunda byahebuje hari iyindi ndirimbo waririmbyemo y'abakatolika hano mu Rwanda mana twaje mana yaje yes none izi ndirimbo waririmbyemo uko wazibonye nuko wasanze muzike ya hano mu Rwanda urabwira iki abaririmbyi bo muri Eglise Catholique bon inama waba murabizi ko mu miririmbire yacu habaho ibice byinshi sibyo hari indirimbo za adoration hari indirimbo zo mu isengero zifite ibice byazo hari indirimbo zo muri louange uko baziririmba biba bitandukanye rero biragoye kushira mu ndirimbo hari ukungene uririmba indirimbo ya adoration udashobora kuririmba indirimbo ya louange hakabaho indirimbo yo mu isengero bivanye n'ukungene abantu bifuza ko aho uherereye n'aho uri kuko ndibaza twese nibyo turabaririmbyi sinzi ikintu ushaka ko novuga hagati inama mu bijyanye no kunoza imiririmbi nk'umutekinisiye okay no kuririmba neza amajwi ari hamwe bivanye
n'ibihe canke indirimbo uririmbye iyo ariyo kuko hari ukuntu umuntu ashobora kuririmba nk'indirimbo iri movement yari ikwiye kuba iri slow. Hari akantu wabonye muri Eglise Catholique y'u Burundi cyangwa mu ndirimbo mwaharirimbaga ushobora kuba wasangiza abanyarwanda cyangwa se akantu keza wabonanye abanyarwanda ushobora kubwira abarundi ugeze mu Burundi ugeranyije iyo muzika ya gospel yo muri Catholique y'u Burundi niyo mu Rwanda? Nirihe somo abanyarwanda bakwigira ku barundi, nirihe somo abarundi bakwigira ku banyarwanda? Ko ari ikibazo gikomeye. Abanyarwanda harimo akadisipline, navuga nti n'abantu bakompoza cyane indirimbo nyinshi kabisa, bafise na pas divertissement mais indirimbo zitandukanye z'amajara atandukanye. Oya, ahubwo mu ndirimbo zabo ushobora gusanga habamwo ama time signature, I don't know how to say it, na expression umuntu ashaka gutanga muri uwo mwanya cyangwa muri iyo ndirimbo. Ugasanga ni indirimbo itangura yihuta, hagati kaja muri slow bivanye n'ikintu, ahandi gasubira gakomera, donc bijyanye na message ariko umva ni nka journey ni nk'urugendo nyine. Hanyuma discipline kandi ikindi naco kabisa baragerageza dans leur musique classique, ugasanga ni n'abantu bazi gukurikiza neza ama dynamics, nicyo nahakunze. Et puis je sais pas, nico ciza nabonyeho caho kabisa abarundi. Ico kintu niturakigeraho cyane nko kufata nk'indirimbo imara iminota 10 kandi nturambe. Iminota 10 ni myinshi. Twe twigirira nk'indirimbo ibaye ndende n'iminota 5 kandi akenshi tuba twifitiye amaki ahakwa kumera nkamwe. Nta indirimbo abakera nivyo ndazi indirimbo za kera kabisa ndende zakompozwa n'abapatiri bakera, ariko generation y'ubu kabisa turi plus ahubwo twe turi plus muri moderne. Murabyina cyane? Non, pas kubyina cyane, ahubwo par contre moderne c'est pas kubyina. Moderne ahubwo ni indirimbo za umva ko zifite touch iri moderne nyene, itari classique ariko iri nka worship cyane iki ego. Hanyuma ariko ona aussi izo ndirimbo zo muri église za bien kabisa, ariko kenshi niza kera. Sico kimwe nk'ubu ushobora kubona les jeunes ukabona bariko barakompoza indirimbo n'amanota bagashiraho n'ibiki. Isi nabonye biborohera cyane, kandi ngira amaseminare yo ngaha arakomeye cyane muri musique, kabenshi negereye nkabaza uko haragena tanga mwarize muziki nkuya none ushobora gukompoza gute gutyo wakati twavyize mu seminare. Donc sûrement ko bafise ntuze structure nziza cyane, bigisha umuziki neza cyane, surtout ujyaho gusoma no kwandika. Ivyo iwacu ntiturabigiraho cyane. Gukorana na producer Emmy byari bimeze bite? Ndabivuga. Gukorana na Emmy biragoye. Gusa iciza n'umuntu yakira amayide, arakira amayide, araba flexible nyene, iyo umuhaye idarakumviriza akayigira, na rimwe atabikurikiza, akakubwira ibyo ashaka atabikurikiza. Ego hama ikindi kiryoshe kuri we quand même, il donne l'opportunité abayabandi nyine bakaza bakaririmba. Nubwo rimwe azaratsitara kuri bamwe. Yego ndagejeja cyangwa mufitanye beef uramubaza. Ariko numvise byaragenze neza kabisa, imicurangire yari imeze neza, imiririmbire yari imeze neza. Kubona indirimbo ikundwa n'abantu hafi miliyoni, ubu ngubu iri mu bantu bangahe? Ni ikintu abantu baba bakunze. Turi kugana ku musozo rero, turi kugana ku musozo w'iki kiganiro twagiranye. Abanyarwanda benshi hari inspiration cyangwa se hari inama bakuye muri iki kiganiro yo kuba bakwitinyuka, kudacika intege,
gutera intambwe ya mbere ugakora ubundi Imana nayo ikaguhezagira ikaguha umugisha. Tugane ku musozo, ariko ndifuza ko wongera kugira akantu ukora kabisa. Uri musicienne, uri umuririmbyikazi, noneho ndashaka ko ufata igicurangisho ushaka. Igicurangisho ushaka, twakoresheje ijwi, noneho reka dukoreshe igikoresho cya muzika, ubundi dusoze neza tunezerewe. Ebana kabisa, sinzi icyo umuntu yarenzaho, gusa byari bimeze neza cyane. Nicole uzi kuririmba, uzi gucuranga, Imana yaraguhezagiye kabisa. None se kuki utaduha indirimbo zawe ku giti cyawe? Urazifite? Okay. Ziri hehe, zitwa ngo iki? Zirahari, dorarimbye kera, izo ndiko ndaririmba ubu. Amazina yazo nayibandike Nicole irakoze kuri YouTube channel yacu, zose zishazize. Okay, reka tugane ku musozo w'iki kiganiro. Yaturirimbiye, ikindi kandi muzakomeza kumwumva mu ndirimbo zitandukanye. Niba mwaramwumvise muri Mani Dukunda byahebuje, no muri iriya yindi batubwiye, birumvikana ko mu mwitege no mu zindi ziri imbere afitanye imikoranire yihariye na producer Emmy. Ari ukuntu bari guhuza muri iyi minsi. Kubera ko narimbuza, ariko mu bijyanye n'impano, bijyanye na music, ahubwo hari ikibazo nifuza kukubaza dusoza, kubera ko wa mugani wavuze uti iyo umuntu azi kuririmba neza ari na mwiza, hari ukuntu abantu bibaza ati uyu muntu twamugeraho gute, kandi ntabwo urabamariye. Hari abantu benshi bari buturebe hano kandi bari nshaka kubariza icyo kibazo. Nshaka kukubaza ngo ese ufite umukunzi, dukunda kuvuga ngo warafashwe, cyangwa se intebe iracyari vide ikeneye umuntu yicara? Umuntu akubwiye ko agisimbutse naho biba ngo nugisimbuka uraba uhaye abantu umwanya wo kuza. Ubwo iyo adahari nyine ntaba ahari, iyo ahari uba uri proud. Suko bikorwa iwacu.
Okay, nta kibazo ubwo uhaye abantu amahirwe y'uko bazakuganiriza ukagenda ubasubiza private. icyo kibazo nzagisimbuka kabisa. Okay, nta kibazo. Icyo twavuga ni uko twaguha courage kuko ibintu bimeze neza, kandi tukwifuriza ko uzatera imbere cyane cyane ndetse ugafasha n'abandi bakobwa n'abadamu by'umwihariko, ariko nizere ko n'abasore nabo ubigisha nta kibazo. Nubwo ikibazo wagisimbutse ariko mu bijyanye n'akazi mwakora kabisa. Okay, nuko bimeze. Reka tubashimire cyane rero mwese abari badukurikiye. Ni Imana Idukunda Media, ni ibiganiro bitandukanye muzagenda mubona ahangaha. Ngewe na Boni Buranga, nshimire cyane na Pride uri hariya kuri kamera, umusore ubizi neza cyane ndetse numwe mu bahanga dufite hano mu gutunganya amashusho, niwe uba wihisha inyuma ya bya bikorwa byose mubona ya video meza aca hano kuri iyi channel. Nawe rero mujye mumumenya, ndetse na Emi Pro producer uri kuzamura injyana zitandukanye za Kiliziya Gatolika, ashyiramo utuntu two kuzijyanisha n'igihe tugezemo, nubwo bamwe bavuga ko bitarajyamo neza mu myumvire, ariko impinduka zose zisaba abantu baza bakiyemeza. Emi Pro nawe tumushimira cyane ku bikorwa bitandukanye. Namwe tubashimire tubifuriza kugubwa neza cyane. Bye bye.